Liang naman sure lat gwaz local lugan kor widang wandien ke kui first vice president Dr. Riek Machar lugan kor widang wandien cha luka changa dish ka paiba dak ron kina dangro widan dangro de bakel anda manduni shang kwas nyamale no roi no gwaseme bana rajame bana jeling ka do badan en che toga je te lo delon ka yakole en channel ina gur mi jirama jidit gwaseme ka no online tv channel bijija ka YouTube gorono jin bi channel bi support bi subscribe ka bi char bi ja ko ngapin kam ngi je ka Facebook gorono jin bi no online TV channel bi je follow ko mi te mi ci berbe chamala ci be ka jin gore ben wo jin ba de char ba de ja ko ngapin ka de ja share be ka ni ko ken bana jome ban je linkel ka dob andan en che to ka je ka kwi lok en kor wi don wandien defend lawyer Dr. Riek Machar ci ga right gwas lok ana lukan kordun wandien charen yech ano chikan madana chalat kake aneten kon tin la prosecutor kene de kon chunkel ke selb kem yadit neten kontin gwan ke Dr. Machar ko de Dr. Machar kene jikware de ke remain retigen ka dob dan gor keneja tem chikan kulat gwasme kene chaka block chalu gono de ke jeke Dr. Riek Machar tin a chang medana chaka jogono wi ajike ke Dr. Machar tin ke chaka kam permission ano wacha ko nyok mu wa ka block en utwo ko ejen balling ka jen report meni ka korgo de cha Lieutenant General Gabriel Doblam cha jitich en wana mo cha Dr. Machar cha gorno dere wach nyamlok ejen lugo dan en liep ke en ideal en lugo me gwas dan bi Dr. Machar be testimony de be jalatin ka do dan cha yen je te jekte ko ne chalet ke je kanti diala kona de South Sudan de wen yam kake ki ko ngunji kan kala na wal kan sel kim yadit tende malde kan Jacob betwano ko ngai kon right now South Sudan is falling apart jang mala sel kim yadit no te ka male to gorno te ka ko kwar te balat still take a lot of thing to kan la let to gor ko no ba kon la let ke ba correct gwaze me kamana na shalat gwalok gwadan de Dr. Machar de jetitin ka changa dish ka paiba da ronkin dangro jandang re bakel te mi shore lat mi chi talk gwada me chineti kona different lawyer charu engage chika right kamen chi to ka Dr. Riek Machar ki depend lawyer tin chunkel ka Dr. Machar kala do nena gwada da ne shane jako binai wije ka Dr. Machar chitka taye da ne shane kam permission ka je yokane de konta gwalok mishine jeno alo wone gwada da ne tetin dore kene chane go block chane peno wone je ke Dr. Riek Machar ko de ne wo jako balare di ka jan chang andanan wa luk waje lukaja jine wono no bne we do Dr. Machar ko bne wo jaka ki bne wo jako balare di ki bne prepare ke next stage re look ka do badande lo nyitini ki do badande ro de alkeja ka report cha alat gwaseme defense team ne de kolane Dr. Machar kala do nene ka chenge dane cha ne kama approval ke cha ne jogono biya dilwe ku Dr. Machar chike request dane chine to ke cha kam ne jilok mi chine je na wone Dr. Machar ne gwil cha ne block cha ne peno de ne jekaja ka kor ka mi chike me mi chike no no de ka jega Dr. Machar chike taye dane cha alat ke jen wo tel ram mo bi block so biya dilwe kana cha ne wo stop security officials so changa dola ke Dr. Machar kana we ka gwas dane gor jekaja kana nene chane fenmen dini jana long ko de lat chane stop kan gwinyano na me a very important ko ran take responsibility ke take accountability bo me cha kam ne je me der lat dan le der je lat me chane jogono lal na wimin that chane jogono ne me biya carry out but chane you stop chalo gono bne randa bne jako lo balare de chiga jachi kan jog can without private legal consultation again a chikala difficult longo de ne duna de ne organize ka do dan gwine yeja ne me chala ne ko gwase da she defense team chiram kel chero de charwach ajene ka gwade da ne shane kamo bne we chane kam duk diala kon bne we ka kine ka gor exactly the way da ne shalat kaja tine ka gor kan all the procedures chane granted permission ko bne je ka Dr. Machar
Naga chop da ko de ne je kai Dr. Machar security officer chiga ne inform no ne chine bi wo woniam ajenna me kene very unexpected michine ngaje no de to ko ngene no cha ne jogo no we are raje we are kwadol ka Dr. Machar ko do dan en be wo gwalo kaje ajenna me cha ko fake ko do dan de ne ready ke de ne ti dia de ne ko prepare ke je ko de Dr. Machar de ti dia la ko ne de ti ni je der ka kulo loch chigi jilo kan jogo no ne na kwa mandan en chine tiki ye kwa je recognize na merik mi pin karame mo mi kwa church ka cha gwan pin yo dare je ka defend lawyer ka kan na mani a violation kan e yere ngone ngodi cha yapin kan en ramu mo mi chungwa lok te ka chong ko ba di right ke legal counsel akan na chub gwalok ba di right kan etin kon tinde je lok ka ta dan ba wen yam kaja amma sano bramadan nin cha gwan boro da di prepare bi ka right kan defend lawyer ka do ba dan bi ka wen yam kaja ba mi joje no kwa ka block kan etin kon dong de ramo de kan kulo lok kan violation gwada me chinetin kontin pin ke Dr. Machar be je kan ne ka chika roch ala kan it kontin la prosecutor akan de kan ga chuon ko be kan Dr. Machar be kan ne ga be kan ka block ala lead prosecutor would shall a jo ngai kontin kon ala de she acknowledge yes she acknowledge no chikan ne Dr. Machar chikan ka pen ngai ne no cha defense team cha ka kam o bi adilwe cha ka approve telekare duno chela do kon telene permission cheng me chine no no de Dr. Machar de jogul ajene gone no nyal tong mi kan ite kon cha Dr. Machar cha yen ala security authorities ne kon yan ka Dr. Machar ko kan Dr. Machar yende te pin self kem yadi baga kon teach and then bana kulu we kude imagine that jira mi mo cha yen ken je look at the same look chinere kon la ji lok chi permission chi kan to bono we are raja ke je cha la we stop te permission den ba la te ke look kwale lum mu right now e kan ko Dr. Machar te under custody of security authorities can take additional administrative approval mu gorke ne te ko kende ba nyu te be kan wa approved yo mi cha no kan and then be jandol mo ba woniam akane a prosecutor kan nana akane shenge dan me shi ne Dr. Machar shi ko la defend lawyer e kan shi ka security official shi kan ko inform late mukuna la we wane the content ne amma wa ga la lero e ta ke we na me agenda shi kan lat ka kuje mo and then shi ne de kon tila jilok ke ne de kon loka Dr. Machar na shi kan ji prosecutor shi kan jogono chwa interfere chwa dun mat kanya ngone ko ne me no jeno a violation ka right ke chongra mi mo gwainka chicken Dr. Machar nyoko mo gwainka ne la defend lawyer ke chicken nyoko mo gwainka ne gwasmene chi prosecutor yikala do ne ite ke lawyer do dien mi chiro la mat keneten kon ti la defend lawyer Dr. Machar kala mo ikene shude chete ke list andana cha kam ke lise dana cha man cha tup ajilok anono ne me ken jikana lat cha ne Dr. Machar cha nyo ju no ne cha ramimo mitel shode kane de ti cha goro no bo appear cha goro bo we ku Dr. Machar ane ne tin kon tin cha shoot ken cha kalis ka court kane de kon bijen bikan we gwa dan ti Dr. Machar tete ajen do ba dana chikan la ne ja ka report dana cha lat gwasime kine de kon la judge chikala do ne na chikan order chikan to ano Dr. Machar defend lawyer ka ba ka di la ko bi ke jike Dr. Machar ka jen lugan da dian beben ala lugan kor wi de dijen nyo de jano ka jen shanga bakalan walla ka pay ba de ko